betheke emadodeni lo bhola kodwa icenga lo bhola uMfukenge ifanga phakathi yayibamba Pirates yayibeka emnatheni into ebuhlungu amaTsotsi Pirates uMphokazi lona mdlalo wakhe wesibili second game first goal madoda ufundisa ubhabha ngoku amaTsotsi abhabhayo umbekezeli Mphokazi ubuFukenge uRiya uthi akikholelwa lento kona kick yashiwa ibhola uMuhawukotha yanyathelwa enyaweni lakhe yaphakanyiswa ngobuFukenge la bhola yabethwa ngenhloko wayibamba ngamadolo lo bhola wakhulula ngenqina lakhe lasekhohla kakhaba ngalo uMphokazi wayithatha wayibeka ngaphakathi emnatheni zatshintsha izinto eOld Peter Mokaba Stadium uqhatsile waluma ngezantsi wayisika ngecala lenyawo uRicardo Gosu ubanjwe wema ngci akangakwazi nokushukuma mdlalo wakhe wesibini